So just remember that. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself. Bayangkan sendiri, seorang pemimpin besar dunia seperti Donald Trump pun terdiam bila melihat infrastruktur Malaysia yang begitu moden dan tersusun dalam dunia yang selalu memandang negara barat sebagai penanda aras kemajuan. Siapa sangka Malaysia mampu membuktikan sebaliknya. Dari lebuh raya bertaraf dunia, jambatan ikonik, hingga sistem pengangkutan canggih yang tak kalah dengan negara maju lain. Malaysia kini bukan lagi sekadar negara kecil di Asia Tenggara. Klip dan gambar yang tersebar ini telah membuat ramai netizen Amerika terkejut. Mereka tak sangka jalan raya di Malaysia begitu licin, bersih, dan teratur. Malah ada yang berkata, ini macam highway cat Amerika, tapi lagi cantik. Dalam video kali ini, kita bongkarkan mengapa ramai orang luar, termasuk rakyat Amerika sendiri, kini mengakui kehebatan Malaysia dari sudut infrastruktur dan kemajuan bandar. Jadi, pastikan Anda tonton sampai habis, sebab di hujung video, Anda akan nampak kenapa Malaysia layak digelar negara membangun paling cepat naik di Asia. So just remember that. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself and be totally unafraid to challenge entrenched interests and failed power structures. Does that sound familiar, by the way? The more people tell you it's not possible, that it can't be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Relish the opportunity to be an outsider. Embrace that label. Being an outsider is fine. Embrace the label. Because it's the outsiders who change the world and who make a real and lasting difference. Kenapa sambut Trump begitu meriah? Ketika ada yang sinis bertanya, mereka tak nampak apa yang sedang berlaku di sebalik tirai diplomasi. Di sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan sekadar jadi tuan rumah. Beliau jadikan Malaysia pusat diplomasi dunia, tempat kuasa besar duduk semeja berbincang tentang keamanan, ekonomi dan masa depan rantau ini. Di sinilah perjanjian keamanan Kuala Lumpur dimeterai antara Thailand dan Kemboja selepas bertahun-tahun konflik di sempadan. Dan walaupun Malaysia memang bukan kuasa besar, Donald Trump sendiri mengucap penghargaan kepada Malaysia yang berjaya jadi orang tengah dalam usaha perdamaian itu. Katanya, Malaysia memainkan peranan yang sangat penting membantu kedua-dua negara berbincang dan menyelamat jutaan nyawa. Itu datang dari mulut Presiden Amerika sendiri di hadapan dunia. Tapi Anwar tak berhenti di situ. Di tengah majlis rasmi di dalam kereta Presiden Amerika, The Beast, beliau bangkitkan isu yang lebih jauh, Gaza. Anwar bercakap tentang keamanan sejagat, mengingatkan bahawa tanggungjawab kuasa besar bukan untuk berdiam tetapi untuk bertindak demi kemanusiaan. Inilah beza antara politik jeritan dan politik tindakan. Anwar sokong mereka yang turun ke jalan untuk Palestin, tapi Anwar juga nak ingatkan satu benda. Ada seorang pemimpin yang sedang bawa mesej kemanusiaan itu ke meja perundingan dunia. Dalam masa yang sama, Malaysia menjadi jambatan antara China dan Amerika, dua kuasa ekonomi yang sedang tegang kerana tarif dan nadil bumi. Di bawah tema Inclusivity and Sustainability, Anwar gunakan pendekatan neutral aktif, tidak memihak tapi berperanan, tidak tunduk tapi dihormati. Lebih 30 pemimpin dunia hadir. Dan di tengah semua itu, Malaysia berdiri sebagai suara yang seimbang, suara yang membawa harapan dan kestabilan
Inilah wajah baharu diplomasi Malaysia dengan strategik dengan hasil nyata. Jadi, bila orang tu tanya lagi, kenapa sambut dengan joget? Jawab saja begini, sebab masa orang lain sibuk menari di luar, Malaysia sedang menari di pentas dunia. Amoy bangga jadi rakyat Malaysia dan amoy sayang Malaysia. Tular masa Donald Trump datang, orang tengok highway cantik Malaysia ni dapat pujian ramai di seluruh dunia. Lagi cantik kalau keliling highway tu ada tanaman bunga-bunga macam ni dan boleh juga di laluan gas Petronas macam ni. Bukan menarik perhatian orang je, tapi serangga pendebunga, lebah, kumbang, rama-rama. Macam mana? Terbaik tak? Trump masih lagi tak boleh move on dengan Malaysia. Walaupun dia dah tinggalkan Malaysia, tapi dia masih lagi bercakap pasal Malaysia. Tengok video ni. I called them. They were both great people and sort of reasonable. I said, listen, you want a trade deal? We're not going to make a deal with you if you're going to be in war. Then I called Cambodia, I called Thailand, I called Cambodia, back and forth. And after about 2 days, we ended up with the help of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used a beautiful facility in Malaysia because it was too hot. The other two, and I don't mean hot weather-wise, I mean it was hot. It was too hot with bullets flying all over the place. And Malaysia was fantastic, and they helped implement it. The Prime Minister was great, great guy, just left him. And within 2 days we signed a deal, and the two people came in, they were like best friends. It was a beautiful thing to see. We saved, probably millions of lives. Sebenarnya pada pandangan saya lah pujian Trump ke atas Malaysia dan juga PMX ni, dia sebenarnya tak penting pun. Dia tak penting. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah peranan yang dimainkan oleh Malaysia ni diiktiraf oleh Donald Trump sendiri, yang mana ia telah berjaya menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada melayang. Macam kita tahulah, krisis sempadan dekat Thailand dan juga Kemboja ni dia makin serius dan sudah berlaku kejadian tembak-menembak di antara kedua-dua pihak. Dan akibatnya ada banyak rakyat biasa yang tak bersalah pun akan tetapi menjadi mangsa. Akan tetapi walau apa pun, apa yang Trump buat ni, dia adalah satu free marketing untuk Malaysia. Dan secara tak langsung, nama Malaysia pun telah pun diangkat dan dikenali dekat satu dunia. Tak begitu ke? Share pandangan korang dekat ruangan komen. On Sunday in Malaysia, we signed the Kuala Lumpur Peace Accords, ending forever the war between Cambodia and Thailand. Thank you. Thank you. We ended up with the help of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used a beautiful facility in Malaysia because it was too hot. The other two, and I don't mean hot weather-wise, I mean it was hot. It was too hot with bullets flying all over the place. And Malaysia was fantastic, and they helped implement it. The Prime Minister was great, great guy, just left him. And within 2 days we signed a deal, and the two people came in, they were like best friends. It was a beautiful thing to see. We saved, probably millions of lives. They've had a tempestuous relationship for, I said, for how many years? 500 years. They said, that's a long time. That's a long time. But we think this is going to be, hopefully, I use the word everlasting. Same thing in the Middle East. We hope it's going to be everlasting peace. They've never had peace. They've 3,000 years, and we signed in the Middle East. But I've ended 8 wars in 8 months, and in many instances, trade has played a big part in getting those wars end. You want a trade deal? We're not going to make a deal with you if you're going to be in war. Then I called Cambodia, I called Thailand, I called Cambodia, back and forth. And after about 2 days, we ended up with the help of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used a beautiful facility in Malaysia
because it was too hot. The other two, and I don't mean hot weather-wise, I mean it was hot. It was too hot with bullets flying all over the place. And Malaysia was fantastic, and they helped implement it. The Prime Minister was great guy, just left him. And within 2 days, we signed a deal, and the two people came in. They were like best friends. It was a beautiful thing to see. We saved, probably millions of lives. They've had a tempestuous relationship I said, for how many years? 500 years. They said, that's a long time. That's a long time. But we think this is going to be, hopefully, I use the word everlasting. Same thing in the Middle East. We hope it's going to be everlasting peace. They've never had peace. They've 3,000 years, and we signed in the Middle East. But I've ended 8 wars in 8 months, and in many instances, trade has played a big part in getting those. Kemajuan Malaysia bukan datang sekelip mata. Ia hasil perancangan bertahun-tahun, kerja keras rakyat, dan visi pemimpin yang mahu melihat negara berdiri sama tinggi dengan kuasa besar dunia. Dari Lebuh Raya Utara Selatan, Penang Bridge, hingga MRT dan LRT mode, semuanya menjadi bukti Malaysia serius dalam membina masa depan bertaraf dunia. Apa yang membuat netizen Amerika terdiam? Bukan sekadar jalan yang cantik, tetapi disiplin dan kecekapan sistemnya. Ada yang kagum bila tahu Lebuh Raya kita dijaga rapi. Ada juga yang terkejut melihat tol otomatik dan sistem smart tag yang canggih. Lebih menarik, mereka memuji pemandangan hijau di sepanjang jalan. Sesuatu yang jarang dilihat di negara mereka sendiri. Reaksi mereka jelas. Kami tak sangka Malaysia macam ni. Ini membuktikan bahwa Malaysia kini sedang diperhatikan dunia. Bukan kerana saiz, tapi kerana kemajuan dan keunikan rakyatnya. Kalau Anda bangga dengan negara kita, tekan like, subscribe, dan komen di bawah. Saya bangga dengan Malaysia. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Malaysia bukan sekadar cantik, tapi hebat, modern, dan berwawasan. Rasa sayang, oh rasa sayang, cerita kita takkan pernah hilang.